automatska izrada metala za konzerviranje metala u limenkama s dobrim performansama šavova. Upravljanje servomotorom cijelog stroja, sigurnije, stabilnije i pametnije. Gramofon radi samo kad postoji limenka, brzina se može zasebno podesiti. Kad se zaglavi gramofon, automatski će se zaustaviti. Nakon resetiranja jednog gumba, pogreška se može otpustiti i pokrenuti stroj. Kada se u gramofon zaglavi strani predmet, automatski će prestati raditi. Da biste spriječili umjetno oštećenje opreme i sigurnosne nezgode uzrokovane nepravilnim radom opreme. Ako vam se sviđa naš video, kliknite dolje slično.